sedang gejing shoot film. Akala aktor bro. Kini kan prolog ki lalong nak kumjan Shipara kini berkata. Ladies and gentlemen, welcome to another vlog. Pasing in late right now. Ini late seti sebuai kedan kawai kajing ya kenduk bat ki press ki media club zangi kin sha ban interview ban ni keren bun ki bede kajing late right bat ki kawai. Ini video tu menekut nyami nak mata nang ni. Dan bengkit lama kami tu sukan ha, pecah tu yo kahap tu seong lo pun lo. Bye. Flop lalu petrol lo. Dia ada siap entah dia. Selamat dia yang di right show ni. Dah ada kan show ni di right dia. Kalau prokai kelihap nanti hamu uyong. Lapor sting siap pencamu. Baru celur. GP longan? Longan. Hah? Besok nak pergi. Ya. Dia So kan, tapi bahan ni kepelan scam try. Ya kini dia baik ke jonga kini bengi baju bu mata lah slam ha. Tiba baju right keleng. Ya kini mata sini ni rak begini. Bedekal lama gemtus sak nice. Di Mama Mons. Nice. Kanya deh Mama Mons. Hana? Apa kena dah? Ya video lah, larit balat. Hah? Pergi naik api ke bagi dus ini ya yang ini hang ni siang ini push. Oh di TTH sih. Nice. Lai tabarong kenang bahkan. Dekat kas am kan ya? Kas ini. Chalo cái này anh nó
few moments later, ina hang ni Sumer, layap hang ni namsa ki perlok kijungi na bauda Dudarshan tama ki pada poi. Itulai hang ni kilai yeng kalama kala. Her trang masa kala yang poi ni sinuru. Na sukhan na kerukom right mene tama. Try lawan senan dak bus try lah sakut hai. Nang ni habis sa kumashi sa sikantai isu venue. Lihat kamar guy. Hey, don't record. Chalo. Ya. Chalo gini laiwan gini setup no saya ingin ya istirahat no. Ini gimana kali kumtu tikin saya ya misalnya di kamera tikin saya song atau tikin saya ring kumtu halanti. Sedang gejing shoot film. Lakala aktor bro lakala aktor. Kini shoot ada artat mentah halanti. Dengan try kali gue documentary try ki bro hai. Aning gingi bro hai dan let's see kalong kumnomon naduk sedang bukut. Alright, dah shoot ni. Lakla aktor lut bro. Yo dep. Nang ni ngin ya. Letnyo syati syapo tham ketika Jan Karsti Pak di kedem kulai. Yang tu kin sasim interview sim ngatrai temata kita shoot yang ni. Tama, la enjoy lah you right. Mele. Alright. Fius ngok noi ini ke film mentah kadang ri. Mentah. Ketu selalu aktor meneh lenti fius ngok noi mo. Mabing. Director nabag ay sto. Saya sto. Oh kesini ak mentah ngite. Dunas aktris deh. Dunas aktris. Aku memegang nama Vina. Ibu barit mah. Beriu berit dah tak tahu. Iba jadi berit. Benar berit. Ini. Tiang pula. Sini Enggak. Oh tiang mah. Lamet. In the nice. Pin share ma pin. Lagi keli yang mang dah. Sudah ngadi radar le. Busuk pas. Banikong ate ki bon ki bahap penkre banikong first and foremost he ni happen crash hoya ka bike jang lade he namar ba you have to go for servicing. Tapi don mechanic jang lade ne Trium pun keren entah sebentar cungi bapak lat keren speed man sebentar lupa mengada kongkot speed kondong tuh deh walk me through your plan like pinlit to kapaminta te bang hablik tandiri ning Miss living room. Macam interview macam mana? Macam mana?
most likely I'll just do some jumping bikes namar Pofinchong sa bike do kadang ni kajin pangki kamet an Pofinchong sa to sparkle that. Okay. We'll end with you. Yeah. Okay, kirim ada lapas. Lalang mah. Kan ilenti ba ngide banyak baik kat komki rules and regulations of traffic ngide ban lek kumar kan biang. Thank you so much, and thank you for spending time with us. Thank you. She won position. Nice. Gila you ni. Session dulu Dian. Oh tu. Sender di Dian. Di first time sender ni Dian. Di nyepit di bike. Nyo internet di bike. Thaktina. Chalo. Let's go. Mentang ini bam jano, baswa kata ini bam pum swa. Ni dah pum baik. Little bit. Yeah. Tu kan sendur lah wah. Kini kan pelok kideki lalong nak jan sipara kini berkata. Almost sipara try kalau hamhe kini benar kata. Kini di model 94. Kini mat try. Oh, kalau hamrim kini be. Tip top. Kalau push bekut. Ni bam jenuh. Di sendur sana kau tam. I like kau bro yang ni. Thanks so much. See you in the next video. All vibes. Okay. Sorry. All vehicle. Okay.